sida tambiriba mahiroi amadi guardian singi mafamda karigumba kharadang khanganjari madudi school asigi offline normal class corona pandemic na maram oiraga matam kuina class toba yadaduna lepluraba matung haukiba march ki tang 13 soglising ani sunna kunithoi dagi pre nursery dagina class 12 fawbagi normal class tauba haujare maram asina school asida tambiriba mahiroi sing amadi nauna tambiningma mahiroi singna matam chana school kabirangna ningsingjari amadi parents singi mafamdasu adomadongi icha isu sing school thabirangna damak nolokjari loina school asigi boarding su hangdokjare maram asina boarding da lebiningba mahiroi singi parents singnasu adomadongi icha isu sing boarding da thinbirakna damak su nolokjari khanganjari ba principal the KM Blooming Higher Secondary School khangabo Siri Siri Gaurachandrai Namaha Purbashramda Aikhoigi Irakta Tinbirambi Kumari Lanthoibi Ichan Chanuna Magi Nungsijaraba Imung Manung Sagai Natai Amadi Marup Mapang Khwai Pumnamakpu Thadoklamlaga Haukiba Tang Kun Tha Ahum English Sing Ani Kun Ganithoi Lamtagi Tara Tare Nipanba Nongmaiji Numitta Siri Gurugi Kripadagi Base Olaga Sri Krishna Lalita Jaitaina Dasi haiba nam phangjaraduna Brindaban Prapti oikre Lakliba tang kunga manga tha ahum Englishing ani kunga nithoi lamtagi kunga humdoi nipanba irai numita asti sanjai lokhatjaraga Lakliba tang ani tha mari Englishing ani kunga nithoi Sajibugi nongma panba thangja numita sarada din thokli ngamjaba bastu khradang Sri Sri Gaurachandra Mahaprabhu gi charanda Hari Sankirtan galoina nakatjagadawri Upalakhya sida Brahman Vaishnav ahalnaman amadi marup mapang khwai khibikna matam sana lengbirakuna harinam sarvan tawinaba khanghanjari ayuk pung mapan bekatpa pung 12 makai sankritan hauba mafam nahabam community hall khanghanjari ba ningthaujam mani Elias Maino Singha mapa ningthaujam ongbi tombi masa devi mama ningthaujam lanthoi Singha mabung Brahmapur Harikhago Makhong Imphal Ahanbada maru oiba pau All Assam Manipuri Youth Association Counter Bangi Khongjang Sangsinba Hokre Manipur da sana na bathum phangdre tangai phadaba potlam pusilhaktre hairi Manipur da hangba lanai gi de addiction center amata authority da register tawramdre hairi lamda masiga chana ba guideline semdabadagi register tawdana laibani haina phongdorakle All Assam Manipuri Student Union Amsunasu Sapogi indefinite van handoktrabadi counter ban sing leptana satharagani haina lauthokre Zuko tampakta singnarakpa sing compromise tawroi haina UCM na phongdokre Laibak wathok oikiba airport drug case
CBIꯅ step lawbada prosecution witnessing laktabadagi machin hangbagi thabak leptuna lairakli. Indefinite vangi matangda Manipur lengang na lokhatliba thabak peningai oide haina MSUgi maikaidagi su phongdorakle. Lamjingwa Finance ki investor singna ngarang numiyungba pung ama makhairom tarakpada Imphal Airport manakta laiba Tom TV ki office da thomjillaktuna thabak lephan khre. En haista nung laingoi paisin basing fan lawgadawre. Laibungda miya mangda khabay na thombadagi nupi ama soklay. Nonglay nungsit ki jaksinanaba khangalakle. Malemgi khwadigi sawba film gi sangdamnaba ama oiriba Oscar Film Award to sahi asigi oina Koda film na winner oiba ngamkhre. Amasung financial year gi file tanabada official da wachat wanom tawdanaba Chief Minister na appeal tawkhre. Kurumjari morning newspaper reading tapiriba singbu Pusparani Laishrom na taram noksari. Ngasi lamtagi kunga tarit ni panba Inglising ani kunga ni thoy Mars ki tarik kunga mapan lebabaw panumit asigi maruoy pa pausing sandok na miyamda pijari. Nagaland galona ba Manipur gi sarukta thamliba Manipur Police ki security complex lawthokadabani haina sapona tha asigi kunga mathoidagi chatharakhiba National Highway 2 bangi khongtang adugi mayokta All Assam Manipuri Youth Organization Amya amadi tongan ba lup kayana hokkiba ihingnongyaidagi Assamda counter ban chathaba hokre. Marak asida sapona Manipur miyam gi mayokta National Highway Number 2 da sathariba matam kaktaba ban asina maram oiraga tangai phadaba polam sing phangdabagi wathok lakle. Wholesale dukan singda acha thum phangdre masigi sumathakta fast moving consumer goods singsu laisilaktre hairi. Assam da sathariba counter ban asigi matangda phangba pauna hai ban asi Assam Dimapur National Highway asida leiba Hojai gi Lanka area da akanba mongda chathaki. Lambi thingbagi khongjang asida mafam adugi akoibada khundariba masing yamlaba Manipuri kayana saruk yakhi. Counter ban adugi manungda Nagaland tamna lakpa pot puba gari sing amata jalhankhide. Adubu security personnel press media ana ayek amadi emergency servicing gi oinadi komthokhi hairi. Hiram asing matangda Amyagi advisor Khetri Mayum Kundal Singh na phongdorakpada Amyana lusingduna sathariba khongjang asida Assam amadi Manipurgi tongan balup kayana leptana saugatnarakli. Masida All Assam Manipuri Student Union United Committee Manipur World Maitai Council na chingba lup kayana su saugatnarakli. Masida sunatana Assamda khundariba Manipuri nataba atopa phurupki organization kayana su counter ban asida saugalakli hairi. Handak sangsiliba khongjang asi matam khara khaki oiba nataba maramna counter bangi khongjang asi hena kansina sangsinkhigani. Ngasidagi Dimapur ga tainariba Bokajan gi sarukta su counter bangi khongjang akanba mawongda chathagani haina su mangna makha takhi. Sapogi National Highway ban asina Manipur da piriba saithengi matangda Khwairambal Kaithelda wholesale oina pot yonba lalonba amana phongdorakpada tangai fadaba potlam chairam khara ban asina maram oiraga phangdre. Dimapur phawraga lakadaba pot puba truck sing janglakpa thingkibana maram oiraduna nomanini asigi manungda alu amasung tilhau phangladaba yai. Masigisu mathakta Silchar romdagi Jiribam phawraga pusilakpa pot khudingmak transportation charge hengalakpa maramna asa athaki potlam sing kg amada lupa anigi changda mamal wangkhalagani. Hana tilhau kg da lupa kunthra piramba do hojik lupa ni fu yaure. Alu kg da lupa kunga ni thoi piramba do ban asina maram oiraga lupa kunga mari yaure. Market ta thum phangdre Silchar phawduna thum cheluraga su packet amada mamal lupa ani hengat lupa yadaba maramna lalonba singda su lambi asida thum pusilaknana ba honadre.
Imphal mayolda wholesale oina pot yoliba khudingmaki pot lopam asi Dimapurdagi oidibane. Consumer activity pumnamak Dimapurda laiba maramna khudaki oina Silcharromda potchai puraklaga yonbada khudongchadaba kaya marum mayoknabana maram oiraga pot chenatre haire. Mahangna makha tana phongdorakpada hausikti muknaribasi Manipurga Nagalandga oide Nagalandga Delhiga oi haina ikoina lawi masida Delhi na tumina laithokpa haibasi state anigi miyam marakta pamdaba thodok thoklaknabagi machak oigani. Trade union singna laipak sinba thungna ngasi amasung hayeng ban kaukibana Assamda lalol itika mari leinaba gari amata chenkhidre masigi saitheng Manipurna phangani haide. Manipurgi tongan mafam singda hangliba lanaigi de-addiction center mari furom lairiba sigi manungda center ama phawba mari leinaba authority da register tawramdre. India government ki satna kanglon matungina state amada de-addiction center old age home children home na chingba shelter sing asi social welfare department ki makhada register tawgadabani adubu state asigi oinati lenga ki makhada chalairiba de-addiction center kharanatana lanai gi center sing di department asida ama phawba register tawdri. State asida lairiba lanai gi de-addiction center sing na social welfare department ki makhada register tawdribasi state asiga Sanaba makhangi guidelines sing lengak amadi department na hojik phawba semdabagini. Social welfare department ta register tawdrabasu state asigi oina rehabilitation center marifurom laibagi manungda center humfurom di society registration act natraga Indian trustee act ki makhada register tawi haina user Manipur gi president Jogesna phongdorakle. Chairak asida nahan Imphal West District ki Lamsang Police Station na konba lamban makha lekai da laiba de-addiction center ama register tawde haiduna lengak na thingjin khrabane loinana de-addiction center adubu chalaibani haiba mioi ahumsu phagat khrabane. State asigi manungda chalaiba center sing asigi mathakta akanba midyang sangbaga loinana register tawdaba madi leifam thokpa facility leitaba center sing thingjillagani haina Manipur Police ki IG Zone 1 Themthing ngasangbana phongdokhibane. Nahan thingzinkiba writer way drug de-addiction resort kauba de-addiction center asi social welfare department ta register tawde loinana leifam thokpa facility amata leite haina Themthing na makha takhe. Masigi sumathakta center asida lairiba inmate singda yengsinanaba nurse doctor amadi counselor na chingba amata thamdana sendal lambiromda chalaiba center amani maram aduna center asibu chalairiba mioi sing asi phagatkhibane. Makha tanasu asigumba kanglon gi wangmada chalaiba center sing thigatuna phagatlagani. Karigumba logi wangmada amadi lengakna piriba chana kanglon ngakna chalamdaba center leiramlabadi action lokhatkani hainasu makha tana phongdokhe. Hiram asigi matangda social welfare department ki de-addiction center ga mari leinaba official amana phongdorakpa matamda state asida chalairiba lanai gi de-addiction center sing asi tangai fadana lenga ki social welfare department ta register tawgadabani haina kumja inglising ani kungi December thada notification thokhrabani adubu center sing asina register tawnaraktabadagi mathangi chahi kumja inglising ani kunga mathoi gi April thadasu amuka hana reminder notification thokrabani. Masigi tungda lanai de-addiction center humphuromna registration form laukre adubu center ani khaktamak form thajilakpada ngairi hariba center ani asi register tawnanaba process paikhatpa haure haina makha tana phongdorakle. Wahang pakhum piraduna official amana makha tana phongdorakpada de-addiction center sing asina register tawnaraktribasi Ministry of Social Justice Empowerment na piriba guideline asi mapung phana inba ngamloi haibagi oigani khali haina phongdorakle. Lamjingwa finance ki investor singna ngarang numiyungba matungpung ama makhairom tarakpada Imphal airport manakta laiba Tom TV gi office ta thomjilaktuna thabak lephan khre hairi. Thodok thokphamdagi phangba pawgi matung ina ngarang ayuktagi hauna Tom TV gi parent company oiriba
फाइनान्सता सेल थादखिबा इन्वेस्टरसिंग अदुना ऑफिस अदुगी ममांगदा पुनसिंदुना लेखी अदुबु लमजिंगबा फाइनान्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सिंग उनदुना वारी सानगे हाइबा फंगलक्तबदगी इन्वेस्टरसिंग अदु टॉम टीवी की ऑफिसदा चंगसिलक्तुना ऑफिस अदु मथौ तौबा थिंकिबने लोइनना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सिंग अदु नुमित 18 की मनुंगदा पुथोकदबने मदु नत्रिबा फावबा टीवी चैनल मथौ तौबा याखिरोय हाइबना चिंगबा वाफम कयासु फोंदोकलमखि हिरम असिगी मतंगदा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजुगी जनरल सेक्रेटरी खैरकपम नाउबा अमसुंग एडिटर्स गिल्ड मणिपुर ईजीएम की सेक्रेटरी जनरल जुमनाम रूपचंद्रन पुन्ना खुयेक पिदुना थादोरकपा चेरोल अमदा हाई टॉम टीवी की पेरेंट कंपनी ओरिबा लमजिंगबा फाइनान्स की इन्वेस्टर नि चिंगनबसिंगना टॉम टीवी की ऑफिस पु ngarang nungthil pung 1:04 चटपदगी थिंगजिनुना थमखिबासी अकनबा मावंगदा कदेम तवी टीवी चैनल असिगी एडिटर ए मोबिना फोंदोरकपगी मतुंग इना ngaranggi असिगुमना इन्वेस्टर सिंगना टीवी चैनल असिदा थोमजिलकपा अमदि थिंगजिनबगी थबक चथरकपासी अहानबा नत्रे ममांगदसु अनिरक हन्ना असिगुम थौदोक असि थोखिबा लैख्रे इन्वेस्टर सिंग अदुना टॉम टीवी की ऑफिसता संगसिलक्तुना टीवी चैनल असिगी स्टाफ सिंग फावबा मपान थोअंदना थमखी हाइदि लमजिंगबा फाइनान्स की ऑफिस का टॉम टीवी की ऑफिस का हेक थंगना लेमिनबा मरमना लमजिंगबा फाइनान्स ता थोमजिनबा लाकपा इन्वेस्टर सिंग असिना टॉम टीवी की ऑफिस ता हकथेंगना चंगलक्तुना पीसीआर रूम फावबा पावसी मखाताना पिजरी थिंगजिनदुना थमखी ममांगदा थोखिबा थौदोकसिंग अदुगा मरी लेनना टॉम टीवी की एडिटरना इम्फाल वेस्ट की एसपी दा इबा चेरोल थादुना सिक्योरिटी पिबिनना बाहायजकिबा लेख्रबनी अदुबो ngasi फावबा थबकता ओंथोकपिदना लैरे चेरोल असना मखाताना हाई टॉम टीवी की स्टाफ सिंग असे अमजुगी मेंबर ओरिबनी लोइनना एडिटर मसामक्सु ईजीएम की मचिन चटपा मिसक अमा ओरिबने मरम असिना मेंबर सिंग असना थेंगनरिबा वाबासिदा यूनियन अनि असिना मपुंग फाना सरुक यारी टीवी चैनल असिगी मायोक्ता चथरकली बथौंग असि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिंगनरकपनि हाइना लवी मरम असिना होम डिपार्टमेंट मथिक साबेक्शन लौखतकदबने पेरेंट कंपनी ओरिबा लमजिंगबा फाइनान्स का यानादबा अमदि नुंगानादबा लेरबसु मदुना मथौ तौजरिबा मीडिया हाउस अमदा ताइनफम थोकते मरम असिना टॉम टीवी असि मपुंग फाना चलाइबा यानानबा स्टेट लेंगाकना मथिक साबा सिक्योरिटी पिबियु हाइनासु चेरोल असिना मखातारे जुको वैली की मणिपुर की लमखैदा हांगलिबा पुलिस आउटपोस्ट लौथोकदबनी हाइना सापोना नेशनल हाईवे 38 इम्फाल दिमापुर लंबीदा मतम कक्तबा बन चथरीबा असे हंदोक्त्रबदी असम की मणिपुरी सिंग पुंदुना हेना कंसिनबा काउंटर बन चथबा हौरगनी हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएमना फोंदोक्ख्रे लमफेल फातलाइबा यूसीएम की ऑफिसता ngarang पाउमिसिंग उनबा अमदा यूसीएम की प्रेसिडेंट जोयचंद्र कोंथौजमना हाई मणिपुर की चयनरिबा मयाम की मरक्ता जुको वैली की चयनबा सिसु अमने अदुबो मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमदि ngमखैदा सिंगनरकपा खुदिंगमक चपचाना थेंगनगनी यूसीएम असि मणिपुर की ngमखै कायबा यारोय हाइबा वखलोंदा सेमलखिबा लुप अमने नागालैंड की ngमखैदगी मीटर सामरोम संगसिललगा मणिपुर की ngमखै मनुंगदा हांगबा पुलिस आउटपोस्ट लौथोकदबनी हाइना सापोना मतम कक्तबा नेशनल हाईवे बन चथरिबासी मरम चादबा अमने हिरम असिगा मरी लेनना सापोना चलिबा मतम कक्तबा नेशनल हाईवे बन असि खुदक्ता हंदोकदबनी हाइदे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की कियाम दलैबा इबुदौ तांगजेंग निंगथौ हराउफमदा लाइगी सरेन चनबगी सरेंग लाइदा कटली कत्ते हाइबगी वहौदा सरेंग कटलमलिबा मियोय अमना साक थोंबगी खाबैना कनबदगी लाइगी थौगल याउबी नुपी अमा मकोकता सोक्तुना राज मेडिसिटीदा लाइकनख्रे नहान अयुक पुंग 13:30 रोम तारकपदा थोखिबा थौदोक असिगी मतंगदा ngarang कियाम वांग मताबदा लैबा यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की संगलेंदा पाउमिसिंग उनबदा एसोसिएशन की ट्रेजरर थिंगुजम ज्ञानेश्वरना खाबैना थोमदगी सोलबी नुपी असि सोरोखाइबम
Subhasini chahi yangkhani thoi kawi mahak pu khabaina thomliba mioi asina BSNL Imphal gi head office ta posting ta duna leriba Yumnam Dhanabir chahi nifu mahakna laida kadna ba lairakpa sareng ama kiam lai harau phamda khulgi kum chanbagi miyam chanana ba thongmada haptokhi haibagi pawasi makhatana taminase Wahog da Kiam Wang Mataba Youth Welfare Association amadi Kiam Wang Mataba Maira Paibi Lup ki maru oiba thaupubi Sorok Haibam Subhasini bu miyam mamangda koitan tanaduna khabaina makokta kanbani hairi Soglabi nupi asigi masanupana maralaiba miyo asi phananabagi-damak Thoubal Women Police Station da FIR ama register tawrabasu accused asigi manaw nupasu oriba BJP Thoubal District ki President Yumnam Kumarjit kauba amana akanba pressure piduna case lokhat pitre haina maral sirakli Amarom da tabada fazidaba pau ama oina West Bengal gi Assembly phamlingai manungda ruling party Trinamool Congress amati opposition party oina lariba BJP gi MLA singna law and order gi situation gi matangda Chief Minister no wafam phongdokadabani haiba wahowdagi phunabagi thodok thoktuna asok apan yawkhre agency gi pauna hai West Bengal gi Birbhum district ki Rampur Hatta Imung amagi nupi mga yauna angang ani maina chaktuna laikhidabagi thodokka mari lenana assembly asida phuna sainabagi thodok ase thokibane mi sing asigi pawasi makhatana pijare Mari Lenaba Kolkata High Court na CBI da thigatnana ba thorang paikhat khiba laikhre BJP ki lusing bakharana social media da thagalakba video footage amada BJP IT cell ki lusing ba oriba Amit Malbiya spokesperson Sejat Joyhin yauna BJP ki MLA kaya ama house ki floor da taaduna leriba thengnakhi matamadu da house ki Marshal amati police officer gi maikaidagi su khana chainaba dubu kanna khamdoknanaba hotnakhi thodok aduda natonda asok apan nangduna hospital da pukhatkhiba Trinamool gi MLA Asit Majumdar na hai mahaki manatonda BJP gi MLA sing amadi leader of the opposition oriba Subenda Adhikarina kinna thilakhi hairi Loinana thodok aduga mari leinana BJP gi legislature mari chahi asigi oina house ta niyom kaiba thabak chathabagi damak sahi ama suspend taunana ba order ama su thokre amaromda BJP gi MLA sing asi house manung da phawba mi paiba kya po halle haina su BJP gi maikaidagi maral sirakli National Highway singda generator set yadaba gari sing khamjinba amasung yum sabda siznaba potlam sing paisilaga thamba sing file loba hauragani haidi Manipur lenga ki Public Works Department ki Chief Engineer KS Tembana khuyek piduna ngarang thokiba public notice amana hai National Highway singki right of way amasung atai maru oiba lambi singda lanai miyoi singna lambida generator set Mechin atay khusukhulai yadaba gari yum kai sabada sizinaba laibak nung lengwai amasung una singba paisinduna thambana lambi chinba hengathanbagi mathakta lambi chathok chasinda chauna panba thoanba asigi matangda Chief Engineer Powerna chair lawduna mifam pangthoktuna kupna khanakhibane
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯋꯦꯗ ꯀꯥꯔ ꯋꯥꯁ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯐꯦꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯣꯏꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕꯝ ꯀꯦꯃꯦꯁꯣꯔ ꯆꯍꯤ 52 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ W ꯏꯕꯣꯍꯜꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯥꯜꯗ ꯃꯩꯅ ꯆꯨꯔꯒ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8:38 ꯔꯣꯝ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ CCTV ꯐꯨꯇꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯀꯦꯃꯦꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯥꯜ ꯃꯄꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯅ ꯆꯨꯔꯒ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗꯁꯨ ꯕꯣꯝ ꯊꯝꯂꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯃꯪꯒꯤꯒꯤ ꯎꯅ ꯁꯥꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8:10 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯪꯒꯤꯒꯤ ꯃꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤ ꯗꯌꯥꯁꯅꯥ ꯆꯍꯤ 38꯫ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯛꯄꯗꯨꯗ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯆꯪꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯂꯣ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ 2021 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕꯦꯡꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ SBID ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯐꯟ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔ ꯅꯪꯅꯅꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯋꯥꯆꯠ ꯋꯥꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडिꯌꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯏ-ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁꯨ ꯆꯠꯅꯔꯦ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯐꯥꯏꯜ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ CMꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯁꯦꯜꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯋꯥꯀꯠꯄꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯚꯔꯗ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯇꯥꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤ ꯊꯦꯡꯊꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥ ꯋꯥꯆꯠ ꯋꯥꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ꯫ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔ ꯅꯪꯅꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯆꯠ ꯋꯥꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯂꯩꯔꯕ, ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯕ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁ ꯁꯦꯜꯗ ꯋꯥꯀꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯥꯏꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯅꯥꯃꯩ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯂꯥꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯁꯀꯥꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯇ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯗꯥ ꯐꯤꯜꯝꯅ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ 34 ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯗꯥ ꯐꯤꯜꯝꯅ ꯕꯦꯁꯠ ꯐꯤꯜꯝ, ꯕꯦꯁꯠ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯁꯠ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯁꯠ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯀꯨꯜꯁꯔ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯋꯥꯠꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯁꯛꯅꯔꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯤꯌꯥꯟ ꯍꯦꯗꯔꯅꯤ꯫ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯀꯨꯠꯁꯔꯅ
ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯋꯥꯠꯂꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯇꯣꯏ ꯀꯣꯠꯁꯨꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯋꯥꯠꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯗ ꯑꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯃꯤ ꯐꯦꯌꯦꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯖꯦꯁꯤꯀꯥ ꯆꯦꯁꯇꯦꯟꯅ ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯔꯗ ꯄꯨꯡꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 30ꯗꯒꯤꯅ 50 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯠꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯤꯞ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ CPI ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ CPI ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ M. ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯅꯧꯅ LLIꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯐꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯤꯞ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯔꯥꯎꯅꯕ ꯐꯥꯎꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯀꯪ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯂꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯅꯔꯨꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗꯗꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ LLI ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯀꯨꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯝꯕ ꯎꯀꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ ꯆꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯀꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕꯗꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯎꯀꯨꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯁꯥꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦ ꯖꯨꯟ ꯊꯥ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯄ ꯅꯪꯂꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯖꯦꯝꯅꯤꯝꯁꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯦꯝꯅꯤꯝꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯇꯥꯃꯣꯂꯤꯅꯤ ꯆꯍꯤ 85ꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ 30ꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯝꯅꯤꯝꯁꯇ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯖꯦꯝꯅꯤꯝꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦ ꯏꯔꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯔꯆ 28ꯗ ꯖꯦꯝꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯅꯥꯇꯣꯃꯤꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ G. ꯑꯔꯨꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ L. ꯁꯨꯔꯆꯥꯟꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯀꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯖꯦꯝꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ L. ꯗꯦꯕꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯖꯦꯝꯅꯤꯝꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯖꯦꯝꯅꯤꯝꯁꯇ MBBS ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ MBBS ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯅꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯠꯅꯕ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ
तामोलिनीना अहानबा हक्सांग कलकपनी हौजिक फावबदा जेमनसकी एनाटोमी डिपार्टमेंटा हक्सांग कच्चगे हाइना चेरोट पिसिलंबा मियोय कुनग तरुक सुरे हाइरे मणिपुर की लेंगा की ACERT की मतेंग लोइनना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दैट कक्सिंग सिंधुना स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम मरी लेना नोम की ओइबा लेंगा की मखाद लेबा स्कूल खक्तगी डिस्ट्रिक्ट लेवल लाइयेकबा मसुंग फुंगावारी एसे इबा सांगदमनबा पांगथोखरे दैट कक्सिंग द पांगथोकिबा थौरम असिग मरी लेना प्रोग्राम इंचार्ज लेफ्राकपम रोमोलाना हाई ZEO कक्सिंग की मखाद लेरिबा तोंगान तोंगानबा लेंगा की महै लोइसंग सिंगदा क्लास 1 की 1 दगी 8 फाउबगी मनुंगदा महै तमलिबा सिंगदगी खंगलबा महिरोय मरिफु हेना सरुक यादुना सांगदमनबा असि पांगथोकपनी स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम पांगथोकपगी मरु ओइबा मरमदि सोथरबा खुंगंगदा लेबा लेंगा की महै लोइसंग सिंगदा महै तमलिबा महिरोय सिंगी लोतुना लेरिबा मखोयगी हैथोय सिंथोयबा अमदि टैलेंट सिंग अदु उथोकनबगी खुरोंगजाबा पीबगा लोइनना तुंगी पुंसिदा मतिक साबा मियोय अममम ओइहननबा होनबने क्लास 1 दगी 5 फाउबगी महिरोय सिंगी लाई येकपा सांगदमनबा अमदि क्लास 6 दगी 8 फाउबगी मनुंगदा लेबा महिरोय सिंगी फुंगा वारी की वायेंग इबा सांगदमनबा असिदा मकोक मथंग तारबा सिंगदा मना अमसुंग सकंग से पीदुना इकाई खुमनबसु उतखे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF ना डिमांड तरुक कलोइनना नुमिनिनी सुबना जथरिबा नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक सौगली लेंगांगना थबक फंगदबा नहासिंगी अलाउंस पीगदबनी हाइना ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF मणिपुर स्टेट काउंसिल ना फोंदोखरे नेशन हाईवे कुंथ्रागा मापन सापोन चथरिबा मतम कक्तबा बनगीसु नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसोगी टेबन पुखतुना खना हननबा होनरगनी हाइना ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन एमसुगी चेरोल अमना फुंगदोरकले लुप असिगी जनरल सेक्रेटरी विक्रमजीत थोंगामना खुयेक पिदुना हाई मणिपुर अमदी नागालैंड स्टेट अनि की ngमखै ताइनबा जुको वैली की सरुकता मणिपुर लेंगाकना मणिपुर की ngमखै सरुकता हांगदोपा पुलिस स्टेशन बो नागालैंड की ngमखै सरुकता खुंदारिबा अंगामी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अमना मखोइगी लंबी सरुकनी हाइदुना अरानबा वखलोंदा मार्च तांग कुनगहुमदोगी अहिंग नुंगाइदगी चथरकिबा मतम कक्तबा बनगी खोंजंग असि ngasi फावबा यासिनबा ngमदना चथरकबा सि लाइबक थिबनी बनसिना मरम ओइरगा नोमदा चंगदबा यात्रबा पोलम सिंगी ममल हेंगलकपगी तांकक अमदा लाकपा अमदि पोसै सिंगी स्टॉक वासिलकपना मरम ओइरगा मियामदा चौबा कीबा अमदि नुंगाइतबा अमा मायोकनरकली हिरम असिदा स्टेट लेंगाकना लौखलिबा थबक थौरमसिंग मियामना पेनिंगाई ओइते चपचाना नागालैंड लेंगाक ताकनबा प्रेशर पीबा मथौ ताई अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू असिगी मतांगदा नाकल अनिगी यानबा पुरकननबा अकनबा मोंगदा लेंगाक असिना तक्सिनगदबनी हाइरे नेशनल हाईवे सिंगदा बंद तौबा हाइबसी खुनाइगी हिंगबगी अमदि पुक्साक लंबी थिंगबनी हाइबसी पुमनमकना खंगनरबा वाफमने मसिगिसु मथक्ता थवंग असि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइ हाइना सुप्रीम कोर्ट की अकनबा रूलिंग सु लैरबने हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन असिना सथरिबा बन असिना स्टेट अनिगी ngमखैगी येनफम थोक्तबा मयेक लाना लैरिबा बाउंडरी मैप असिबु अरानबो ओइना प्रोपेगेंडा तौदुना मियामदा अवाबा पीबासी यामना लाइबक थिबने हिरम असिदा नागालैंड लेंगाकनसु तुमिना लैसिनफम थोक्ते नेशनल हाईवे असिदा थिंबा पीबासिना मणिपुर स्टेट इकोनॉमीदा चाउना अकाइबा पीबता नतना हिरम क्यादा स्टेट लाना चटपगी मथौ ताबा थबक पुमनमक लंबी असिदा चाउना अकाइबा कया अमा ओइरकली हाइनसु मखा ताखी कोविड पेंडेमिक मतमदा फ्रंटलाइन वॉरियर नि हाइना डेली वाइज
बेसिसता लौखिबा मेडिकल ऑफिसर नर्स अमदि अतै स्टाफ सिंग लेंगांगना थबक्तगी लौथोकनबा ऑर्डर थोकपगी मायोक्ता ngarang स्टाफ सिंग असिना लंबोई खुंगनाखोंगदा लेबा इम्फाल वेस्ट कोविड केयर सेंटर दा खोंजंग चांगसिनख्रे ngasidagiना chahi mapalomgi mamang January 18 Englishing 2016 gi numidang waramda Deccan Cargo na Kolkata dagi pusilakhiba yamlaba carton box taret pik thanba illegal drugs sing matamaduda Imphal West District Police ta leiramkiba Special Intelligence Unit ki Inspector K Ranjana Lusingba team amana mai pakna phagat khraba matungdagi hauzik phawbada court ta satharakliba thodok asigi case ki wayal ge hanba saruk oriba prosecution witness PW singi examination ki thabakta thengkhang kharada machin hangadaba amasung cross examination tawgadaba PW khara hanjin lakhidabadagi makhoi gi examination amasung cross examination ki thabak leptuna laire Advanced Intermediate College Moirangi oina lakadoriba mathang sahi gi session da Manipur Board amadi Council na lauba class 10 amadi 12 exam da position kun phawgi manung da yaurok pangamba mahairoi singda lupa lising kunga gi mana piragani haina Moirang AC gi MLA Thongam Santina lauthokre Advanced Intermediate College Moirangi Management Staff amadi student na Sindunangarang College asida pangthokiba Moirang AC gi MLA Thongam Santi bu okpagi thoramda waphamasi mahangna mahairoi singbo pukning thogatpagi mana asi pigani haina lauthokibani Fresh ki ming sizinarga paumi nataba miyoi kharna fresh ki sticker gari kayada maru oina four-wheeler na chingbada naptuna sathok chasin tawduna pause gi sinfamda thabak tawriba sengwa paumi singi ijat sohanana ba amadi miyamda lanu ohanana ba thabak satharakle habagi paw phangle maram asina fresh ki stickers lana sizinabagi mayokta drive chatharagani haina All Manipur Working Journalists Union amjuna phongdokre Kangpokpi District Headquarter dagi khara chatlaga leiba Dr. GG Grossier Mission Compound 1 number 10 gi manungda chalaiba Kangpokpi Christian Hospital gi School of Nursing mainatumna chakre haidi thodok asi ngarang ayu pung 13 rom tarakpada thokibani mai asi nursing school asigi chakhumda short circuit thokpadagi oigani haidi maiho langpok asina maram oiduna school asigi dining hall store room Regulatory kitchen amadi atay ka mari amasu tumna chakre thodok asigi matangda Kangpokpi Christian Hospital gi Chief Administrative Officer Paumithang Marna ACSC gi MLA su oriba Nemsa Kipgen amadi Relief and Disaster Management gi Minister Awangbo Niumaida mateng pangbinana bahai jakre hairi University Grant Commission UGC na lauba University singi entrance examination da Maitaylon yahollaktabagi asengba maram miyamda khanghandrabati maihou langpok phawba tholakpa yai haina wakhalon manaba punbalup wama kanglaipak na thadorokpa cherol amada phongdokre Sapona Manipur gi
केजोल साबु मखोइगी लमनि हाइना क्लेम तौरदुना मफम अदुदा मणिपुर लेंगांगना थमलिबा सिक्योरिटी फोर्स लौथोकननबा तक्सिलदुना कौरिबा NH-39 बन्ना मरम ओइदुना असमगी कार्बी आलोंगदा पंदुना लेरिबा मणिपुरगी चाना थकनबा यावना पोटलमसिंग पुदुना लाकपा ट्रककी ड्राइवरसिंग अवाबा मायोकनरे अवाबा मायोकनरिबा ड्राइवरसिंग ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर यूनियन गा खुसमनरगा कार्बी आलोंग मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर ड्राइवर यूनियन की थौमिसिंगना चाना थकनबा पोटलमसिंग येंथोखरे हाइरे हौजिंग मपान योबा पाव खरदंग पिजरे सेफ्रॉन पार्टीना ताइप्रा पार्टी की ग्रेटर ताइप्रा लैंड डिमांड बु रिकॉग्नाइज तौद्रिबा फावबा भारतीय जनता पार्टी BJP गा एलायंस तौबा ओइथोकते हाइना त्रिपुरा की ताइप्रा मोथा पार्टी की चेयरमैन प्रद्योत देवबर्माना अमुहना फोंदोखरे ईटानगर की सेक्रेटरिएट बिल्डिंग वॉल दा सेम्बा आर्ट प्रोजेक्ट वॉल ऑफ हार्मोनी दा एंटी डाम ग्राफिटी यंगसिलुबगी ग्राफिटी आर्टिस्ट अमदी एक्टिविस्ट नीलिम महंता लखीमपुर दा लैबा महाकी मयुमदगी अरुणाचल पुलिस ना फागतखरे हाइरे मेघालय की साउथ वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट लैबा पुलिस स्टेशन अमदा इंग्लिशिंग अनी तरा हुमदोइदा माइनर नुपी मचा अनी बुनमदुना रेप तौबा मदी किहनबगी मरालदा हानगी पुलिस ऑफिसर अमा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो कोना लुपा लाख निपान फाइन थिहनबगा लोइनना मपुनसी सुपा कैसुम संगदा लैबगी फादो ngarang निंगथौकाबा नुमिता पीखरे सिक्किम के हानगी चीफ मिनिस्टर BB गुरुंग निंगथौकाबा नुमित के अयुक्त लैखिद्रे महाक चही मबुद्रागा निथोय सुख्रे म्यांमार आर्मी अमदी चीन नेशनल डिफेंस फोर्स CNDF अनिगी मरक्ता नौना खुथोकनरकपदगी म्यांमार की चीन स्टेट की मियामसिंग मिजोराम दा मखा ताना संगसिलकले हाइना पुलिसना फोंदोरकले पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मायोक्ता नेशनल असेंबली दा नो कॉन्फिडेंस मोशन पुखलबा मतुंगदा हाउस की प्रोसीडिंग्स मार्च 28 यैथोखरे यूक्रेन अमसुंग रशिया की मरक्ता सेओल असिदा टर्की की इस्तांबुल दा पीस टॉक मखा चथदनबा लेपले हाइना क्रेमलिन ना कंफर्म तौखरे हाइरे पुवारी दा ख्वादिगी साथीबा जेनोसाइड सिंगी मनुंगदा अमा ओरिबा इंग्लिशिंग अमा चमापन हुबुद्रागा माथोइदा पाकिस्तानी फोर्सिंगना चथकीबा जेनोसाइड सखंगनबगी मोशन अमा पुथोक्तुना पास तौननबा लंदन दा लैरिबा बांग्लादेश के हाई कमिश्नर साइदा मुन्ना तासनिमना UK पार्लियामेंट तक्सिनख्रे हाइना एशियन लाइट की रिपोर्टना फोंदोखरे फिलीपींस अमसुंग US ना निंगथौकाबा नुमित साउथ ईस्ट एशिया की लेबाक असिदा मखोइगी सही की ओइबा चौबा जॉइंट मिलिटरी ड्रिल्स हौखरे वेस्ट बेंगल की हौजिक लैरिबा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम की मतंग चीफ मिनिस्टर ममता बेनर्जीना स्टेटमेंट अमा पीगदबनी हाइबा BJP की डिमांड की मतंगदा रूलिंग तृणमूल कांग्रेस की लेजिस्लेचर सिंह अमसुंग BJP की MLA सिंहना हाउस दा खन्ना चैनरकपदगी ओपोजिशन लुसिंगबा सुबेंदु अधिकारी यावना BJP की MLA मंगा सस्पेंड तौखरे लेबा असिदा पेट्रोल डीजल अमसुंग चाकथोंग गैस की ममल हेंगल हंदुना इन्फेक्शन की फिवम लाहनबगी वाफम निंगथौकाबा नुमिता लोक सभादा ओपोजिशन मेंबर सिंह पुखतखिबगा लोइनना इशू असिगी मतंगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना स्टेटमेंट अमा पीननबा तक्सिनख्रे हिजाब की वाथोक मरक्ता कर्नाटका दा
SSLC Class 10 exam gi ahanba numit ingna chikna pangthokre mahairoi ayambana uniform sizinaraga exam thanakhi sumnagi mahairoi kharadamak exam thakide amasung mahairoi kharana hijab sizinaraga lakpadagi mayumda halanki hanagi PM Deve Gaura gi loinabi Chenemada Income Tax Department na notice thaki babu JDS na kanba maungda condemn tawkhre madu politician gi oiba laman khumbagi khongthang amani haina Deve Gaura gi machanupa Haisti Rebana na ningthokaba numita phongdokhi Hojik sanabagi pau pichari India gi puwari da hanboi na Manipuri masa Surbala Laishromna Gamma World MMA Championship 2021 da gold medal lawba ngamduna Mixed Martial Arts MMA gi anauba puwari ama semba ngamkhre tha sigi kunga humdoi dagi horaga kunga taret fawba Netherlands gi konung Amsterdam da pangthokkiba Gamma World MMA Championship ta Manipuri masa Surbala Laishromna mahaki mayok nariba lambabu maithiba piduna gold medal lawba ngamkhibane India gi puwari da Gamma World MMA Championship ta silver medal dagi hena lawba ngamdana lakibane adubu sahi noriba MMA fighter asina gold medal lawba ngamlakhiba asina India gi oinadi yamna sauthok chaningai mikup ama oihankhre Manipur Amateur Boxing Association gi mityang makha the United Boxing Academy and NLC Thangmaiban Sinam Laikai na sinduna ngarang dagi horaga mathang thagi tarik ahum phawba chathagadaba Mega State 11 Open Boxing Championship 2022 for men and women hongnabi matung na ngarang dagi hodokre Mathang thagi angan basarukta India gi senior women's national team na Egypt amasung Jordan ga friendly matching sanagani amati maduloraba matung India gi team da yauriba sanaroising asi Indian Women League ki season da masa gi club ta amuk handuna sanagani haide Lakadoriba me thagi tarik kunga taruk tagi hauraga kunga nipan phaba West Bengal gi Kola Union High School Kola Gahatta pangthokadoriba kunga manga subanesen Jog Yogana Championship 2022 da saru yaning basingi oina trial selection program ama pangthokadaure Inspector General of Assam Rifles IGAR South ki mityang makhada Ceylon Battalion Assam Rifles na Chandel district ki manung chana laiba Aibol Jopigi khungang ahum da laiba sanababu thawai yaujaba chahi noriba naha singda sports item sing yanthokre West Bengal da laiba tongan ba stadium singda pangthoktuna lakriba Hero I League ki ngarang sanakiba men singda Neroka FC na Indian Arrows pu aduga Aijol FC na Ken Craig FC bu maithiba pikhibaga loinana league asigi point table da Neroka na point 12 phangduna mari subada aduga Aijol FC na point 8 phangduna 9 subada laide tha asigi kunga taret tagi hauraga SMS Indoor Stadium Joypur Rajasthan da pangthokpa hokhiba kunga mari suba sub junior national Chepatacro Championship for Boys and Girls amadi kunmanga suba junior nation Chepatacro Championship for Boys and Girls ta saruk yariba Manipur gi nupa amasung nupi team animak maipakpagi lambida mangjil thana sangsin bangamle
ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 23 ꯑꯃꯁꯨꯡ 28ꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 13 ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯖꯤꯝꯅꯥꯁꯇꯤꯛꯁ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯖꯤꯝꯅꯥꯁꯁꯤꯡꯅ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯦꯗꯜ 5 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ 1 ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯦꯗꯜ 3 ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯅꯔꯁ ꯑꯞ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯣꯂꯤꯕꯣꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯦꯔꯥ ꯄꯤꯁꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯨꯞ ATCLT ꯇꯦꯔꯥ ꯄꯤꯁꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯇꯦꯔꯥ ꯄꯤꯁꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ 4ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯄꯤꯁꯛꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯃꯦꯟꯁ ꯑꯣꯄꯟ ꯚꯣꯂꯤꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ 2022ꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2ꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ YMDO ꯍꯩꯔꯥꯡꯒꯣꯏꯊꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯆꯥꯊꯣꯜ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3:30ꯗ HVAV ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ UNT ꯇꯣꯞ ꯁꯤꯐꯥꯏꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ All Assam Manipuri Youth Association Counter Ban gi khongjang sangsinba haukhre Manipur da chananaba thum phangdre tangai fadaba potlam pusilaktre hai All Assam Manipuri Student Union Amsuna su sapogi indefinite ban handoktrabadi counter ban sing leptana satharagani haina lauthokre Manipur da hangba lanai gi D Addiction Center amata authority da register tawramdre lamdam asiga sanaba guideline semdabadagi register tawdana leibani haire Juko tampakta singnarakpasing compromise tawroi haina UCM gi maikaidagi phongdokre Leibak wathok oikhiba airport da drug case CBI na step lobada prosecution witnessing laktabadagi machin hangbagi thabak leptuna leire Tabada fazadaba pau ama oina West Bengal gi assembly famlingi manungda ruling party Trinamool Congress amadi opposition party oina leriba BJP gi MLA singna law and order gi situation gi matangda chief minister no wafam phongdokadabani haiba wahaudagi phunabagi thodok thoktuna asok apan yaukhre haire Lamjingba finance ki investor singna ngarang numiyungba matung pung ama makhairom tarakpada Imphal airport manakta leiba Tom TV gi office ta thomjilaktuna thabak lephankhre haire Nonglei nungsit ki sectionana ba khangalakle Laibungda miya mamangda khabaina thombadagi nupi ama sokle Sapogi ban handoktrabadi hena kanba counter ban chatharagani hainasu UCM gi maikaidagi phongdokkhre En haista nung lengoi paisin basing fan logadori Financial year gi file tanabada official da wachat wanom tawdanaba chief minister na appeal tawkhre amasung Kodana Oscar film gi winner oikre Pijariba pausing asiga loinana hojiki oina di nungti gi phongliba pause singdagi lokthokjaba maru oiba pausing miyamda pijaba loisinjari Tabiriba singbo muka hana Pusparani Laishromna khurumjari